Aprangsi kadom pajolo penpu naliphan aprangsi kadom pajolo nilimen sarno erongpi Ardom nili tiken usahin pen lase pini labangso pu ili tumalong iya make haido si alang lipen ithithini litum chiki chithan ja phansi alang lilong nang homreglo si alang lipen le litum chiki chithan bon philona tangte aprangsi nangli nilitum karbiang long rada phan nangli men lapen nangli chithan ikjima selang doarat karbi news like lang teman nilin pen suri kalom paje rela nili 17 company consensi pen non electron ke hai pon nilimen ke Samsung inti di 17 company pen nili ke di masa tamat konsil lang pen tangte nangli labangso kelong lake non kiceng silang kedi nili tum di masa long 1952 pen nonan indengkrip li kecok ma kelong hudolok long lelo nengkan krip ho apisi nili tum first time asonse theknong la sarkar wangdet penitum apan haidet pen direct na kupon fit pu bangke nitum kaddo bae ma karbeng long tim di maso tim lang pet pen nili pan laso election campaign menang pe haidet pen ma karbeng long tim men sejur kring men sipini nili pan karbeng long autonomous council siam Dr. Turam Rohang pantaneli ang lipanta suri kaudom pa jeponi anang litum ajakong ban sipini nili pan dak di mahaso election long teman lang tumang cara pun sewang seni lipan ang pihai no mampaidet ma pini lipan na nakulong pun choro perfect ilitum ningarong meme alam ladak ilitum bangadim mate di mahasao along sitame ilitum karbi akhe tum kelong dun lok lagi tum ningarong meme lapen ilitum akopailo tangte nang lilabang so kelong pen nang li kuan a percent ba sinang lilabang so kelong dun iklo nili dak di mahaso autonomous council so election 2024 8 January maten percentage kelong dun bang ke percentage ke ne 40% mang nili long no chipahai panno dak netum candidate bang proxy bag do netum dak di mahaso mate southern company consensus pen by independent bahini do item APLC do congress do item si do tasuk do we pan pen li percentage bang ke mission sunset hekong no ma no do bang ke dak di mahaso budun wa southern company consensus arada phanta dak di mahaso council CM duplar kolasa anang leadership pen dak akarbi khaida du chalang pani panang tumta ang sharab dun no lapen ke asana thakse karbing long prati wang se anang tum Dr. Turam Rohang leadership pen sedak wang pak senil phanang sharab no lapen gohati pen ta tum Dr. Himata Sharma nang tuma tim ta wang senil phanang sharab no se percentage ta mesen son selong na CDM ta sipelong pon no nang tum kaddo gawe dak keduarat tum nang sharab no lapen karbing long tim menta di maso tim menta ma gohati penta lasana thak se pra tim men sewang ni phan nang chara panse da so election ma gani phan nang pe hai panse ni ta mission ma bang ke chelong dun tangte nang li aprang sitami lapuson kopini MAC lapson kithor dun lapson do ikloma nili bang lailong ke thotipilang nili first time organizational ma nili bang ke kiklem cheng bang ke nili 2003 nengkan bang student organization ma na item isaban ile student organization represent chodon la pende bang 2009 anengkan MP election wa se BJP long sabso chara bono la pende da phi bang ke 2013 bang nili pan ST morcha o apisenang people la pende da phi ngan thom phi bang general secretary mandal general secretary nang pilo la pende da phi bang nili pan bang 2019 mata la so election MP election la pen consolation la judet na phi nili pan bang ke wa dak di maso mate southern company consensus along isi mondo represent li phana people lo la sinili long lai long bang ke me organization damong wang bom se pini dak solang do la sarat dak omrong so kar bi arat ma achaprek jati akhai do ma nepali do dimasa do garo ka biti kherma mar naga koki sab atrai do sa nili phanang ke thaglong manang li bang kame klempon maka sapan mang ke khai phan ke lang bani bang nang du puse dak kado ya ratam ta nang chitu senili phan ke laso election bang na chitu patan senili phan pe hai tangte nang li labang so kithor ke cheng hot nang li ning chithe pik manang li long dun jipu kalang lo nili phan pura mata samchi minister Dr. Himanta Sharma ne tum 3 January mata
umrong so GPS philalong anang rat athangno nangji de kang daklo nona duho bangke anang lipan samsing te phan BJP pen pe haidar lo pelata anang lipan ke fast pen masi EMP ponwek po bangke anang tum bahani mata dimaso tanmas council CM nitum han diplar kolosana ta chak de kang lo lapen karbiang long atim pen nitum ka chahon nai mata CM Dr. Tulam rohang anang tan chak de kang lo lasan Pijus ta nang thang chak ta kang lo nilipan dak dimaso ke do ara ratum jongsi election long pe haidar lo pada tu mesen di parlemen biponji la penda gara pan chelang pan wekji la pen unan bang ni tumkar bang tim mata cara pon la pendak dimaso do bam konsel tim menta dak do bom ke ongdung kale dak dimaso ke do akar bi khai ke nitum konsensi ta sonthon karam pani konsi lawanat asel sodi ma bangke tum but sai pen tanang charap chi na dhu bangke pusena tum nang chi char so ka chicha ka teng basina li iam ta long lo la se nono bangke nang li labang so iam long det pen bang so dimaso along nang li kupipis asai sinang li klempon tang lo mate klempon pelang ma niliphan pini dak dimaso Thomas Council 2024 Mana dak nitum Januari trinar ke real long det pen pini ni panchas nang pinet pen an mangke ni pura dimaso bang damno selin li pan mangke iye ma pos nang department ban apilo fishing and food and service supply ban corporation ke thoma department ni pan nang pipon lo nang pipon nam phi bangke kodol kondak nang do pilo masen ni bangke non dak nitum dimaso doba makar bi khaya pan mata dak nili haidet pen kachara ba bang lahalo nitum kenang so do ban tum khai chingrum ni masindak kise som hansi si panong de kanglo nang tum election thothya phang ni chichak ting sanang tum handak kise so si bang tum kenang so ningkan ni sipen peta hini che party do basila kise som de si bang ni haidet pen aphi bang si community hole bang nang tum chichak tai ni chi people tante nang li labang so em kilong penang li kuloso department bang si kilong iklo nililong bangke department ke thom nak people lo Fishery Department no, Food and Service Supply no, lapan ke isi bang corporation no. Tangte non kevang jilang apora hut nang le dimaso long ke do kar biara da tumpan kupisi ning pate ponji nang le kupipi asai klempon ikji. Nili lahalo dak solong do arat dakar bi, akai mata umrong apam do kar bi. Nili kai kita nili neng hang kai kita dak ke onglung akai geli. Asum nak seledaran pata pangrun thai. Nonta nili ani si ke dam tang election cepati rapet. Lemra pet korte ma derong sang joising derong la x emisi lo lapan ke lemra pet damra pet dak chonghon ala darlo nitum SDC movement eng tangkling ma dormaning independent khala anamita nangjon lo la sedak mata kaki chuntang klem tang x chairman x emisi lo korongpi anamita hanglet lo lapan ke x Iam lo Denis Teron mas umrong pam nang ke se men cheng lo kwane akar bi ale daran pangun thai nini neng hang bang ke pini ladak da sokar ja pa bang ke dak ke ongdung le dakar bi khai ba na da sokar bi khai na bang ke pensi sidu ni nitum isi do de pelate nitum bang ke dak umrong pam do akar bi khai na bang ke bang no phiri re lo yong sen tum le daran isi do lo non ni pan ke inu elected lo non mate iam lo asan iye mar pupidat an pheva dakara da phani kosan se klaminon ke wang je phan mate ninu kosan se arjap thibje phan khaya phan kosan se nitumar jap thibje phan as ini tem ta nang ne tum kai ke tani li ke erwaja rason sa sasi ke election por ba nan kan ho pen e phorphor se bawa na pen phido pote chingrum nang pasini pulo kai kita ma election hotamen tum tiket hang na me dam rapet bang rapet asan no na se aprang asan no non mang isi si do na ko se pangrum thai no non ke bang so MP election matem tum ke peng season se do tangte dak dimaso long ke do akar bi tum alam the isi hini arjupon long lo aprang prang along le bari ma mukha sitame ang class along le mukha sitame nona bangke forest reserve si parlo lap po si hala bang so forest reserve ka parlo lap along nang likupi si rabdun jila pen pisi nang lilam thepiji Nidi halo dak dimaso doropet kamera peda korti lahalo ke klami bang ke nili noveda jakong ke wene sanili pani yom nang pilos unti ke bang nili kai ke de cengki bom ni president do bom hota laso aputhak podlong le nanan ma laso akisung laso problem bang ke dak do organization ko an medo nang taman hang thai percent ko son se kam claim mani ma laso ke klami ni pan ke anytime ta nili ga radilo asa dagarat pen pense ka
cat akan ni claim non sini medagala dar non sih cewai sar pensi tum kam claim po la so fan mangke non ifrang mang la hai abustu ke bang wada je fan mangke nili untik mangar japun tangte nang linon ke bang je asingkan se tamena linon la em ni kan pho that se tamena li akaprek MP MLA ba em se tamena akaprek nang li kithu thuji la person ka chisik doik ma lahai bangke nili bangke lahai bangke non ke politics long se bang da bana pot nili kawan ni ala dar mata nili pangrum thaila setanang tum hanai ni comment pi sani lida se mo election ningkan pho election lo ni phanong thap thaini patani dispupe stam oni ta man da ga man ke election pon pot la bangai jong na khang ne hala so por lo ponte election pon lo ta ka do ta thor po setame kai ke tam ni li lang to man pangrum si sani tum da ni mahaso do akar bi khai to man tum man ke single na masi kai ke stam ni tum man ke alibang channel tekningi nasi nitum da se sarkar ke do kona se sarkar do congress non BJP sarkar non se do BJP sarkar non se dum dudun weng ni masi tigere long hala phasin dum pa ni non next meni li ke bang thi phanang sera di setame bayong sa angsong meni li phan yong se mangli phan mangra sa tiken of pibida na sa nang pen tum party la marginal ka ni amo khala beklami tani ge la hai pen tiken long den mas independent pen ha dak ne ratam do mana pot ne ge independent thorwe gi plus olam pipe yong se ha dak ara mun je kroi sa pen se dak non ke operation ke be pino umro pa no do akar bi aran ke isiwat se dolo ni isiwat dolo pot moni tum ngi chawai to pola bange ba ni yong jong kama thale no dak do e alada patani pangrum thailo asi isiwat e pengwet se do po hala sura bange tikene hang bangke itu bangkep hang tahai sta bangkep ni kelong ke indudan choche sala bangkep ni indudan se koman se kapi hai he la bangke lage ranong se dolo na kita menang libang kamatha bangke jong si aporlong lapen mission over sailong pulutangte next setame ki thur japan kare dido la bangke ni libang political imut ale dalo manak pot adjusting manak po la bangke nitum ke ni tem tara dilo tangte labang so dima sawlong kedo kado be umrong punon haflong punon bala dima sawlong kedo karbido ana tuma kedo ketha kedo kisung bakareng mel pusona aputha kalam thebana le halabang so karbiang long rat along kedo karbido ana phanang le thanpon exima dahno akisung bangke ni tum da kedam tang mata nitum dak dima so do bom sautan gorom pani konsensi mata umrong pam sani tum hadak banga mukta bangke lahano sama election na por election chibi thepo masum ledar bang chingrum re so ledar chingrum re la so a joini pesipini ni tum dak ki do umrong pam do akar bi khai ban bang nanglang rap asini li mathalo kai ki sam tum isiwat dolo pulote bangke kasab bangke nanga pheri do jong sini tum isiwat dolo pulote ni tum han bangke banga so bang khai to bangke ni tum bangke longlei phelang manang the changlok chaple ke issue tam ni tum bangke ko ane Sambil langsung sewang bombo. Jongsi nitum yang si siwer dulu pulote maha dak do kar benglong arat bestame nitum dak pengsi dulu tak cara memang lah tu mangka jakong do ko nitum yang si nengi si do de dak akar bi arat ala dar ta nengi sini pangrum dek the do ya tek the chibi bon tek the chirmon wa tek the lo pulote adak mang se kar benglong tim men nitum han nang cara bi bange isi bange ona tum cheton te bu pon itu nang na kerawe bang nang tum da jakong ude aku dak di mahaso do bum konsela tim stame nitum yang se pensi do dolo plada tum nang jada sam tamini tum ikame sam tamini kem khei bang do ko isiwe dolo pote ni kopi man ni tum da rat kar iya sono bustu bang ke nitum ke chedan da pe do pote isya jakong manglong tangte non majja semet pet dak elitum karbi kido tuma phanabang kaprega khe tum longle phelang lapson kachithi lapsona yata doikma Dake non ke dam tang bang ka chithi pason bang ka we ECL na bang ke non ason system se we no council pen ante da so forest expo do da so forest ka long bang non sonam pene bang si plantation hang po me 3000 1000 bikala sona system bang si pene cha bagan pene bang company PG kusa la sona si system po na council sona bang ke la so dima bang ke company tu bang ke khaina chipi bum dedat po polatum tax chipi pelo te council sona mana nituma long lilo nituma revenue long lilo council long lilo pola so son sa dim dim sila tum bang ke ine dak dima so long dobom penang an chathang na mata on dima sa tum ke nile tum se long lilo thai pusa pinyan nili yem nang pidet haiden na phi konsilong na solo ki chekna mateng pulte ni phanang pe klang ateng pate na so awateng pulte ke thaidam long malang tum da borjas na ki thei pu bange thaidam long le same na tum bange
konan di mana tum dak akhai ni tum akhai ni akhai tum angsi pene bang sungdet pupo pene bang sungdet pupo amat kan ke posa chondet pola song long kuria pono na song si ke thak dam long non ni li bang counseling ni det na phi bang ni li ke lang dam ateng pola te asong si ke thak dam long ha samandang ma na tum da sabsu ali nang chen chot ma ha dak ke do adi masa tum ta iri bang ke na tum ta kasaba ke ni tum akhai bang ke sungdet ma se bang ke posa sabu chen chat po NCCP det po ma se ke piye bika po pa na bika kep chatok da na bang sabsu abang ke ma tum da ke do akar bi sulang do ara tum da ka sabsu ke chok se ke do lo ako tum ma council pen mai nut bahani bang akhai bang so tum ta da ban sa sab ading chen mo ta ni ke thai nam long bang ke pini bang ke anak tum da borjas po bang ke thai long le tadela dak akar bi tum phan ko pini potta claim long le ko pini la puson ke ave pini bang ni pudemi na halo da mahaso do solang do or gamba tum phanta or social worker tum phanta or social leader phanta ni ki pudemi halo pini ni council along ie mandat pen itum di mahaso ko chahna CM deblar kolosa ana pada chengwai lo ana na pulo nitum karbi tuma pata bangke pini ni phana pulo na phan ke pata kan na pini na pending bipe sa hadak ma ngana to bangke document chok chipin ko san tungge pata na isuti sa pata na pipe pu bangka na tu mange pending yi pu ala mangawe sama itu yang pul bang darai na kudalo pene bang pata selami po na tu document ma chok cheda mana tu bangke PRC nangi buta education purpose lo pada nitum lawan education purpose sancha asalam se nukhanang than masa so alam mange non tamani ni phan mange pata pai na salam bipo seda me pata na pipe da ho pu bangke ang pending pi pu bangke nonon ke nili president ingkan po kamplam sa nili phalan ke na pending pipe jong se document sok thai bolo dang te pota te selam lo pata te salam lo tang te nang li hemprek ke hang lo puson ta duik malabak so di masa ulong ta dia mahaso district along ke la ke hong ke dantang ningkan thong ke plike pen ta karbon di mahaso 3 district pen ke tum ke la so autonomous state 2 for up to e aban tum hangrapet lo hangrapet da kanon ta da council sa tal tum ta chidon atum ta naingi nitum yung se so autonomous state nong lo patel so power banke kasa baja kong lo chat pala tum ta da ka council tim ta pala chini seta me chedan mo no sta me bang asam sarkar so na pipe la pen ke central government tum na pipe pen tum lo de system tum ka se song lo banke la ke inton lo ba da ke party alam sibu pin men sene tum ke sikhai ban tum karbeng lo tim mate tum ka chon nai mate da to tulam rong hang kai ki ta tim pen ke ya pon sana ka se da ka tim mate me la so break na langji bu mangkai kita nengi la tum la sonak thaksi la dak di maso long sta me hang bo di mahaso bang da karbeng long di mahaso pen parum pet mana pon tum ke hang rapet long po hang rapet lo rapet masan ta la tum ke kai kita ini tem ta pene long chape ka pon da la su issue bang nengi po jong sim mola dak di maso long sta me isya power mate isi state long silong lok polo dang te la bangso dak di maso long ki do kar bi tum phan kiplung edji la buson ka chisik pon doik ma nali pinian bang ke nili ke thaidam long pasa da ke do akar bi khaya phan kiplu ji da kon nam ngi pola sala na bang ke nili banon an bang ke thaidang le manam na dike bang phan bang ko pinela to man ngi lo bang ke nili ta pherai thai ne mot ko pineng ngam thai sini de lo la se da yong sini tum da ke do di maso long umrong pam do akar bi khai le dan an yong sin tum isiret do lo pola te nili tum han la so dak pan ki phlung ji to ho dakon do long le to ho pola so alam bangke pinian bangke inu da council tum do rapelo total bang corner ke pen bang corner ho ke BJP sa halo same itum ke parliament meeting banjar na same do rapelo sana song ba unke inu bak se da kar bangke phlung ngi pu bangke ba pinian bangke arjilong tang tela bangso di maso long ke constituency ko an bak doik lo itum total ke 28 ake thenai lo half long sigen ke umong sul tang te non ke wangji MP election nang kilelo sila bangso election apu thak nali tum di maso long ko an ka chisik pon doik lo jadi tum di mahaso district lo mange population ni thema 1,55,000 1,55,000 pen dak pini ke thaidam long bang ke tum bang ke dak top operation party madak umrong solong tamen ni tumlong operation party tangkring lo bang thailong le PLC me tangkring le da rawe congress me tangkring le da congress mta wang thailo BCP lo kasida umrong so tamen ni tumang 17,000 plus do
So 17,000 when masam MP election में बहुत खास है 17,000 एडमिस समय नहीं तुम्हें 14,000 ना 12,000 बक्से खास है बस बात के दांतंग 2019 election lah hala sudah tak itu man orang sing biar pan market dake 10,000 plus selitum ke but long pon aku non le thot tamin itu mangke amor sing tisu anang li phana bangke nilitum ke non umrong sutame operation party bawa bipin ta sewang thai lop non ta 10 plus bangke nang phan longji pen all di mahasu pen bang nitum 28 consensus pen bangke an set parliamentary meeting no bangke anangke dake 155,000 pen ke nilitum planning no 28 consensus pen ta ino tin MSc menta apang deputy GP no na senang tum hanta at least pestamen nitum bangke mane 90,000 mate 1 lakh plus bangke long bonji BJP tum pose ene ni libang neng chethipon tangte non MP election bangke ni stame high vek po mene tum da di mahasuban bangke da ke ekdom latest longon po setame non nili ke thakdam long ne tum district home pen bangke da ke candidate bang pho bak do bang pho pen thakdam long bangke da ke SDC de dolo ma TMC de dolo Congress dolo langsung se APLC de dolo BJP dolo sini di non ke thakdam long karbe long di mahasu tame di 3 district pen bangke thakdam long bangke pin bangke anali amor sing tisu bang se hai poni sini li bangke non statement ke thakdam long teng ba nang ni se hai pon ro se nili ka chimida tangte la bangso dima solong asapso ke do chamakar bia to phanangli non MP election hot kado beta job et no putong pujima pine sapsunangli thanik jima nila so apu thaklo netum da ke unu ali dima hasolong ke do akar bia khai mata la so pulate tum yong se da ka sapso tudun chamakar bia khai yong se netum yong se ali ka sabak chanan ji pulate da ka rat agambara to phan ta meni election ri bang hando sala so election ke bang hune bang ke netum ke pudami bang ke pang 14 polling to meni tum da 22 polling do netum da umrong so long mata sonten gorom pani consensus long la so din me gomra lu panta lang putin na chinung re le ra no bang thailo la sela dak ni te 22 polling hai thai pachiro lemdet nangna ka son lo sitame last arju thulang non nangli hin pen kabor ipon je phan ka chisik do manon ladak ki doa kar bi tum phan pota ka selam pi je phan nili ke kaiketa election camping la pen MEC thor thea phrang manil organization no boma phrang ta la tum kaiketa ra da phan pulo na arong tim di awareness pilo na gomra lo nong pulo pisini tum ke pata slam po itum ke pata slam dorkar to itum ke revenue release lo itum ke don hem long flickap nengkan slong flickap khaina tax pilo lahalo itum ke pata lo aso issue abang nang doko manili ta ko pisipu po sita me nono bangke government tum ka chinia bangke gop basam gop India to bangke pene dimaha solong umrong solong dak industry ria factory dak na mila po elong chaplek dimaha solong hok tabe umrong solong non ta long ni long thom man nang kang pi phan ge na tum chithing bom lo elong manon ke 30 kilo long dak ta mahabil cement ko bangi do pesame hada ka rat ni dam si changwa dam do sanang tum nang thang lo gomra rat to bangke nang dum han eno sinang pinon ki doan ni patang islamin po an ki kalite ni phan pun islam po mo po sang long thang thonang pipo ko same hada ka rat hada agomra to men ke lake anai masange ma eno si manang pinon tungte patang islam po ta ni tumen ke nage pata islam ni arai sabe da dimaso ke do akar bi arat mata gomra lok tum pulo nili tumke pata islam ni arai sabe ni ke da kai st manake nitum tribal nitum ke nitum niyom lo nitum ke council ba nitum longli langnon pose nitum revenue list nang pilo nitum ke komsam at least 9,000 biga do 10,000 biga do 2,000 biga do irong rong lo se dak total nitum ke revenue tum ke 71 revenue do 71 release do sanang tumang ne chawai sanang tumang pulo nitum ke pata islami dorkar sabe pulo te lage nilile ke chok cheli kan ke nam tang le daram ke chok chede ma ha bagara tum seneng ha la puyat ladi se nono bangke tangte nanglila ration card phuthak ta sabso ni je ijima ration card bangke ni dambom huta rasam dak dimaso dobom dak umrong pam sangden company konsansi long kanam tang kilik tang mate x MSc joisindrong anangni mata MSc lo hala sudani like isi mondol along a president lo asam ni tum hala suta kam kam lo arong tin dame
advance pulo bank konjing puning Aadhaar card slamning pase tumke area ta ponlo sanalang tumangke interest ani hanakba samela so ration card ta idon hemi pa ke long lap nei pase tumangke lagi si government ong mana pa si tumangta kenang sot na bangke banga khai bangke bor ipik tum karbi khai bangke bo kenangi por bangke ration card nangi pulo nang tumangi dokumen abe asanda di mahaso do akarbi khai tumta 100 men manke 70% ma nong 30% manke nong le tumangke dokumen ki chokche pene bank account wedat pene Aadhaar card wedat asalna se kilong le tumangka mene 30% hisabe dola seta mena ni tumda ka leda tumda ke chokche gele hala kelong tang tum non chithan sai alam lo pinang ana tum ki ration card chame government mate angsong pen ki akijoi CP pon pulo tangte hala kelong tang tum bang kumani tum ke suri hini pinang khok mani tum ke suri thom pinang khok ration card ke apply nam lapen kumani tum ke sang ilin than pet sang adha kg than pet hala bang so phuthak nang li ku pisi pudum ji nili ki adi paramin ma tani ni halo sanili opinion ta kadana ne ke hang man tani leke intik in check se anang tuman ke paisa ta paje thona merlo sasaman ke hang ne sana ada nawe ada ga bange la tuman ke pene operation party tuman alina change phat mana tuman ke pene ni na pilong piwek po tangga la sri phone phone sri thom non ni pilong ni pola se la so arai bang ni tuman ke government gop basam gop india la tuman ke tok te la pen ke dimahaso council tame karbinglong council tame amuk la se ration card pa pansri posri ke nang pini ba hang tangi jong si joy pen lapuson ki en arju thulong lok pulutang te alang li tumhanang li akam kang thanje phan ka chisik doik ma nili ke direct perlo nili ni department ang pinet penang thon department man hang thailo laso pine yong se kam claimin do potana tumhane direct pon dakon suspend pok le tana service matang tumna than do se tumhan ke nala tuman hang na se meeting min se nang tumhan ke ni already banga warning piat kedam tang MSC election hot asap so horisa ya son sidolo pinang ana tum akar bia tum voter list ing than etlo alang li tum bangke election ta jokon long le detlo sinon MP election hore bangke alang li tum puthot jok dun thulong jima halo ni tum dak di mahaso kido akar bia khai tum mang halo sondin garam pani ko sansilong pando sme aphi ba ni tum kaddo ko belang pet panse complaint tholo masa aphi na tum bangke ala so sansot ke bang hoda mang nang tum ana tum sansot ke bang ke chok se joni pen session claim no aphi complaint to date aphi bang ke jok long len do siok long thaila la bang ke non ne thota ke than ma oda de nang tum bang sansot no bang chok ke dalo ki pialo bang chok dalo sansot no bang TDP ni tielo bekla no ma se ni tum bang chedan no reng adam ni pise than ngi puno DC office no ta council no ta chedan salu chipin sa aphi bang ke sob jok long lap si non MP election hos tame joklong et lo aku ke damtang 2024 8 January la so che klota nang tumke malmana kang thanon ta siok long to choro iglo alang list tame lapuan asia por ga dure por same alang litang chipidum pen ilitum long nang chingki nang chithanun pot se alang list tame anso se achit he pading nang lapen alang li kemanga saidoan same pachun ponang anama hirjume alang li phan papinang ngasi dume thakme korang thu